mandunishan kosnyang mala non right ni gwasame ban right kalari kontin lorodian kode konkeling report ni aman gore banyo ya kel gwasame balaman chalat Sudan People Liberation Movement in a position ala kuma speli mayo jen banyo ya kelon take michikalat gwasame mgorodi ya kel menelero ko kin banaling la Ramadan la governor of Upper State KSPL Iwo His Excellency Kaitngut Kaitngut jen che teka kwarti cha kwany wasame kan kwara to baga kwen ya kia tada na cha kwany kija Kaitngut jen cha de kwanya ne la governor ka kuma SPL Iwo ka dorshal kamo apanal me chi kondi ala ngajeno medan me cha kwang shora le cha ja kwany kirmi yadit me cha ramkel karan SPL Iwo me cha ja woj then shu Nathaniel yet perino shu gujeno be structure mo gwa ke kuma SPL Iwo bejere aleka then men chalat gwaseme shawano no be kwardian be nyoko queen ko gwase dan and then His Excellency Kaitngut chuja kwanya la Ramadan en de kono choli governor okay ay biya kamal bolgat kodmim ber kamal men yene diala konti len karwa ni gwaseme kanwar online TV channel ani kon mala te kel kaya ban report me bana jali ngwa mi don jira mi jidit ka channel gorno jin bi channel bi support en lerlat kono gwaseme His Excellency Kaitngut Ramadan and cha kwanyane la governor but right now chi Kaitngut Kajen power dan cha kameke longa dan cha kamejen cha roda nyok kamo kwanyane ka cha ne ka kwany cha la ro ne na ka bom cha kama acting chairman and commander in chief of Sudan People Liberation Movement in opposition Jen power cha kama Ramadan en la kuertema Nathaniel yet no jene kalwang yedane cha ngun wal me cha kam kwardial mu cha kwanya la kuer la ne kula ka kwanyi jene kuer ki governor dung Upper State His Excellency Kaitngut chala no na I'm hereby appointing the following state commission chairperson effective from the date of this order order chinong was me mu kon lingane ti gane de kwany kane de to che ka moy ka position ti dit ka kuma SPL Iwo dio je channel ram to channel nene ni wa cha Kaitngut cha de kwanya le governor but ngai kone la kuma mi structure mi ngode beje la ne de ko kien la ka kwanya ko ba structure ba je lat ko kuma ba ko le flow ki ba ko le jal ka do ba dana gor je ka je men ci to gwasa me cha honorable Kwang Dolet Mutiang cha ja kwanya la chairperson of Human Rights Commission Honorable Kwang Dolet Mutiang cha kwanya la chairperson of Human Rights Commission ka kume SPL Iwo ka Panal State Ramaraw de men cha kwany Honorable Ben Char Weitor cha kwanya la kur cha kwanya la chairperson of Revenue Authority cha kwanya ke jen position mo Ramadiodian Honorable Col Goldet Lun cha kwanya la Deputy Chairperson of Human Rights Commission Rewich Ramangwandian Honorable Peter Marolwal chakwanya la Deputy Chairperson of Revenue Authority jen lerdan yelingam na many kamana chalat jen Kaitngut His Excellency Kaitngut katada na chegu ki jeno be structure mo be jel lat keje ko gor jeno de kumede deragwa chana ko ben gwasame ka kwi kor kon shode lat no dio je ci kon dial tika ngajen wo ci kume maraike Dr. Machar kene kume maraike kirma yadit no chika gwach doro shal ko Eastern Equatoria dio je shaling ere kur dana ci tuok ci tika list ngwandi ci tuok tin kam kume SPL Iwo kene kume SSPDF men kule la concerning issue jane kene te konte charodian te charodian kene te ci tay chane lar no ne te ci defect ko kuma SPL Iwo kene to cha nyok mu wa ka use kuma kirma yadit ne to cha ga nyok mu nanga ka kor an kor dana cha ka nang tin
cha joje no ken cha ka wonaktin cha ka wonak cha officer dangro cha kanak kume SPLIO kadine SSPDF kenede to kanete kon tela GSPLIO te chi defect ki ti ai chi ko kume kirme yadit in return kameda ne te ken ke cha ga jogono yen cha ga permission no ken ba ka mu ka position ni ke ba ka mu ka gwat ko rami mo dong jin kwer gwas mi ka ci ben be benelo jeli kerang do ki jeli ka goru and then dong ba ji ben mo ka position but cha ken no te la gor mi cha top chairman ngai kona so what happened wo cha joje no ne cha ne de to cha nan kor no wo ga nyin ke dini SPLIO gwada da na wo ga nyin tin joje no cha tikalia mi ci to ere le da mo cha jen officer money cha jenak cha nek ere kor da na ci to ka jo da na chalat memo a very sad news along amene kuma SPLIO shi kan regret no madong de officer in der luka jamo anyok belkan kuma kirmi yadi no kan officer mo kan recognize kajen ramidit wajen rami kwer no gwade dana jena tin kan ake je wajen change jalong take discipline mene me tiaye we ka kuma kirmi yadi ramlot ke kuma dr machar chakula da kan wona ne kene ci lodien jat ka do badan en charge ne ke je ko kana kam recognition dan de kame no ka jo chala de kume ci kala do ne recognition ne ke officer dangro no kene recognition ne kene dang baro de chamo ka bot no ka taran kala ke je kene cha ka ambush da drop but kume SPLIO kene kana kan ke ambush kene ne ma kene ne mishane ma go then shinero da defend we did self defend then from there shineri she can shao yu mo ka bot ka chatan en chaga nak ere kur mo to ga da dop gwan mi mo wajel ken ka tarbiyalatin jen mo kwala da kuma no ken ni kan sha ka ambush ka ta da na chajo me chajelat kije so report me de la report dan de yen ling ka ta dan en chiriya ga me che to ga je no kam kume SPLIO ken kume SSPDF ngode te kore kere tegatin so nyo no odi ngore ga to ka tin chu mena tama mrai kona ni ka dor chalka mo eastern equatoria chairman ndar ngai kona report dianan bana nyok million kona gwase me bala kordana chitok dor chalka iglik ngai kona iglik mu tok tino dio je chana report chana ilinga no shi kuma rapid support force kene kuma Sudan la SAF la Sudan Army force shikarom tin gwade ne me sha iglik chaje ke kuma rapid support force ngai kon me dana chitok shineri kon la dini Sudan shika surrender shikan ma chikan gatup match ti chatup me biya kula linga no ngumu tuogone match aga kam kuma sa Sudan kwana riga menen mu kurche tuogla tuok chire mandan linkon mu kurche tuok okay kur mi chatuok kay yen ke yen neutral re kur mo te mala lat kena mi ji neutral chira me shi me ke denang kabram me bi pal che dem tuok sha dini Sudan cha mi ken cha de kana kuma sa Sudan kwa de rapid support force kwa ga lepal yelken ka meken so na mo cha tuoga but ke tuog within that situation ray which ka South Sudan dor shal ka me iglik ka kor me da ne chi tuog kane ne te konde cha meken cha top chup kan more than 1700 Sudan Army force ne chup ke kidu ku dang baro kane de konde chi ti chi me chana ling no cha na mi chole chi ti chi ka surrender chi kan meken chi kan ka surrender so me dia le kon cha ka tup chi kan ka kam wude shalke Johnson Lwin ko Johnson Lwin yaram dan ten gwada mi dio je chi chau tana mani chief of defense ala ponang je were which mi mi ka sha me je to cha ko surrender cha kam ke ne chu ke kizu ku dang baro ka kel ke kume SSPDF doromo mishal ka mo Irweng administrative area ka jawdan shalat man kulela condition jene ka kor ka me dane shatwo no cha wucha je ke wachi kanne de ti de ne SSPDF kene de ni rapid support force wa charo den liom churen liom lo lerche chika green o de letkel ko kuma South Sudan jene kene eglik o yal fila cha yer a cha dek so na mo shu kene bi no lamagwa despite o chicken kuma Sudan chicken lucky chicken de ni ken kan ke ko de ni ken ka kelter right now right corner changman chicken de ni chicken ka mo ka gwada no chicken ka secure ko tarambe ka nyot tinne kan ka plan ko ba ka nyoko mo loje ka Sudan no instead of that kuma Sudan point la Sudan Army force she can draw on chicken ja
and then she can eat in corn till din SSPDF kel ka rapid support force she can ka bok ka drone she lam di to dio je shaling no de ni South Sudan ke ne dang baro bari pore shalat wal gikijeno de ka ne de shukujen baro ide diok so ngai kon no gwach report ana shano but kume kenene dang baro korudin kan chana ko but take turn ya nyot ko online cha torbiele to dit no cha kanak ka torbiele to ka torbiele SSPDF te kan ka doromone te cha kam ka kume Sudan so right now bani ngaji no border issue jatin ka kam South Sudan kene kume Sudan right now pel kont dialti kutukure latine kam SPLA you can SPDF another issue dung do arshal kamo egli ko en egli gen a disputed land ngai kondiale eno to korte tin ki dik tigatin charge control Sudan cha control South Sudan but right now marum ka tongi aliet ki petroleum dan ten wenamo mito jojen wo cha egli charge dak ke charge cap right now mi kan kona agree ka jen liet mo be economic dun South Sudan be jar lon ko jen kwala nan kwa liet kwa jikten and crude oil la kula nanga ka Port Sudan so much I destroyed we mean that economic be jek right now so no more tetin but men go long be understand jenene ku memory ke kirmi yadit me charo da mo ke side lo shunga kel ka rapid support force nen mandana beto ko jin shi kuma me shi de pal bi kuma na me bi support ram mo le ne ga krun ke la liala to ga kam nukun me nyot odi me ti kirmi yadit charo da mo ke force me ko support ana jana kuje me is acting neutral kuje do diana me later on will ga rapid support for the one more chebe and well bala mi je kan mo shi chuang so en len mi cha kon dispute ka barik bagalo no run a chamal che ja no kam nendin kon ke wi dang ro to ti te kotone another report goes memen banaling bala dung Uganda Uganda People Defense Force tin ngot re which ka juba right now report cha no ngi UN dio je Michel ki ken yen ling gor jeno de ya ladje ka do badan cha joy ke je ke chalat ke je ne de ti shwal ke ti ji Uganda ji Uganda de ni ken cha no re wika South Sudan shukume United Nation shika gak ka taya danan cha army embargo cha je nyoka me kwa je breach kum Uganda army embargo do be sha gu ke je ne ke 2018 me cha ma cha je time chalar wonena telekume SPLIO SSPDF ke kum South Sudan ke in general chicken be kokomach chicken be kokomach win tin kona tieka ke chitke Uganda ke Kenya ke Congo ke ne wuje tieka kamo chang Ethiopia ba chicken be kokomach ke and wuje mo mishi violation chila da ba je ze tich akume United Nation and let army embargo restriction but despite all that the agreement and cha tanke 2018 ci Uganda ci kana breach ci kono nen ka tamedan ka pyro wa ci wuri shalga me bol mel kana kirmi yadit ana ci kan kuma Uganda ci kana teje wona mone ke de ci korsheben and when mo me ci kan de ci kana take Uganda the United Nation ticket la ji UN we kana katela malat kana ana sho ameti dit ti cho tour ne ken ke video ne ken sho kana online Shana me dana shi Michael Makwilwa tia kai kaje no logo je no ko jar media no take the Uganda tichiben eventually it happened then to a video to rush abnen me cha to no nan ken dipamire wika South Sudan no take and were nyinga na ko target keli by the way o banwer ba kanek that is it tan mudin kujimi me shi kan dipam ji kan ga jak kan ga men ren yale ren yale jak kan dipam ne kameti dite ko na jelga ke tin yana ngai wika South Sudan kan South Sudan right now she meant me what a few kilometers away Kijuba kan it kon tela ji Uganda ci ji wan ci kan ko be jega no men chalat kum Uganda kan eriek ko me chalat ka cha ya pin ano tele metti gor kan no banang re wi Kijuba lot kan je ji United Nation but ji United Nation cha be kan tele mi kan lat but kari podin ji kan no lat kan no ne ci kan ngaje no chare ne ale cha nang re wi ka South Sudan ren yaltin kona naka nuare chigana ngaje no chete de bamne ki meti cha nangre wika South Sudan te naka ngant naka nuare chigana ngaje no civilian cha kan naka Nasser cha kan naka Wulang cha kan naka Lungshuk cha kan naka Fangak cha kan naka Unity State anywhere kamu karenya question an yaman tikana no ne
can all this equipment military equipment tinaka civilian ka kwa civilian kwa displace rewi ka South Sudan jega kenni ka gwade dan tinaro ke army embargo and hotel rami gorke and wo bi match bi ka kok ka neighbor country but charge ben kwa cha ngode dan cha yat pin charge ben yok mo kwa je break akuma man ndien akuma kirma yadi kana akuma Uganda so na me cha jojo gwano tukuma Uganda take rek pel kana de na tuogo kan ji Uganda right now ko dio je ka changa wal die ka pai kel dio ron kin dang jandang bakle be big take national election shi ma ngai kona bobo wan kana Museveni ngoda bo condition right now rai dwarin ban ngoda jena ba wida dien be yar logo no ba national election ba je ladba shi mu ko kona tena tama so report ya no ji wen kana shi kana ngaje no sha army embargo restriction charge violate kuma Uganda kana kuma South Sudan ma right ke kima yadit so report me kana no kana ta dana chalat wa be mal be yar ka cha national election bo da je peno charge bulat ke jen 2026 be ko ngai ko dial madan le roda chana we ka praising issue do dien ke jen ku election ka dio je ci kon dial ngaje no ci dol ci tuwo ko ne dole ci tuwo kam kirma yadit kana bon this bon initial ka olat group ibenete konte la peace signatory parties wa chicken dol ke kirma yadit cha dakrema char party de cha banyirar ci de ngai kona bainga jarar ko te ko te gwalok but take a very important thing me bokona ngat ni chiang melat ke election me gorgo jeno ba kuin kwar ba jalat la population census la jalat ke la pengna la ja kwenke ba number not ba jengach me cha pengna cha jengach re wika South Sudan and then ba kulu wodi ke en which bina kulu wakan wo ke election cheng medan melat ke referendum ki melat ke independent me gore kenyam cha kon la census ke 2010 before 2011 chwa pengna chwa jengach me meshi na ka voting chwa jegno chi 99% she can kwanya no be South Sudan bro the deal which ka kuma Sudan again kwa independent kwa le jekeje that was 2010 I believe so mi chogo joji no right now china take mi chi korje to 2013 ka wale 2025 right de kon jigno de karundi de je cheremi mi met con 5 chana jemenen ko run dangwel right de kon cholo run dangwel raw mitina kur so me jojen gwa and watch a transitional government charge been formed and a cherko okay man kwa form ge lengu maniam o ba national election ba jelat and then bana focus ko ba queen kwar ba jelat ba pingna ba je kwen so and pingna mi cha kwen ge jemongu dal kin ma yadi ko de pingna de je kwen so nana what isnaro cha no gwa de me akir ma yadi dinena ajanata le population census me ba lat rewi ka South Sudan ba la lat ka kor national election oh so queen kwar I mean queen not ajana ba jo lat ka kor election ka queen kwar chamo tok dor diena na mo ano ba penga kulo queen after cha queen kwar cha jelat and you know and no more I don't know gwa chamo tok tino ki ene kuma ki ene gwa achanga jen a small election la latke dong de la local election la polling station la kalatke ba registration ba je lat ba ping nenden konen ba kwan ba kangaj ba ping nenden konten la kwar ba ngaj bo no ka kwar kien ba kwan no ne to ko te mala latke ka qui population census ke jen local ke rigging ano brand bo kwal be population ba jo kwal ite ne de she vote ka kana vote na mone eje la ganka ko ba pengna ba je kon ngaj no pengna e peng muninde ko run tele ko mbulo twok be gen election mo be chwa transparency be chwa fair no mo je ndana la population la lat keje be electoral vote kene to kon la committee to lat ke queen kware the can take an exact number mo gwa dana wa voting wa je la stand by ngaje no pengna de ne kene de kon bu kwa inketine chatwo imagine keneto dadante kone ya collect 2010 it can become a user I don't know whether I don't know mi muloro mo kwana ji imagine 2013 kule lan peng ni ndi chites ni no mi chi kona ngaje no 400,000
shi ka riar ka jen kwenen yam ne chalat GUN KG UNICEF UNHCR de okay UNIMIS report ke non ke yam ne 400,000 chi liu re wi ka South Sudan ke ken 5 years term na ko ka civil war ka all this year tin kon kuna liu chi ka liat to kan tama ku le la ping munindi chi liwo ke jen dera mo ke liu ki ka gat tin chop ka di cha da ba ke 2013 aben time me de ke je logo no jen ba na ba population census ba je lat ki ba ping na ba je kwen so na me jen dana dia na ka je anyok anwo ba ku in kwar ba je lat gore integration of forces de ni ba ka dilmat de ni SPLA yo kana the party ba ka dilmat but right now it seems chicken dear commandant ke tie that all the requirement take on inshallah da bala let da ruma char ke chicken ga yatin chikir che dear ka che dear bon kir ba ko de da ruma char da pakajen election mo lo gore jeno be which bala ore role committee anyo bi anga jeno di mukumi Uganda be election be lat ka pai kel ala kuma South Sudan be jola na ka pai waro so from there gore jeno di de can the diala content dak de kalat anyok kaman chala da kuma spela yo gwatme lat kano be kana postpone an election that's what I heard ki man chali kaka special Nathaniel yedi waje cha comment about that and cha national election charge belat ko too late entama te den wana kan lalat permanent constitution kana tu kan population census kana tu kan integration of forces kana tu gona kor kamuwe kana tinite ka dol kare wiki juba so if they want peace to prevail key national election to take place in 2026 they have to release Dr. Machar ko Brian Machar bakula ben kanwo bakula ben kamandan and gorke bigo kula ben kar on table bikan kula mat ki bi karaj bikan kula lat ka do badana dong de ko in kwade jalat keje but without Dr. Machar I don't think no ba happen kan bondi alti chane de cha ka collect ke chi karaj lat can take initiative let ken ke tara ke liwe zero in the end of the day bigo lo ne ga Dr. Machar me ran ji kan on ke 2018 2016 15 me cha Machar me cha joj what happened then chigan me nyoklo ne ko in kwara lat keje anya won me take a threat tana kor la ko na go gendu tin content book ba malama ba jalat keje but not when kwana kwa gale nakana ki joy kana kwana kwa gala dual especially kir ko dual jem ne ne tama there is too much displacement ka panal dien ne already ne dial chicken to there which now ka refugee camp anyok mi jin wi ka jongle bono other places tana ka mutuna ka IDP camp sko dual na ka dual kir ma yati ko and this population di me mi che joje jen ken bi kana no bi kana kwanya la kwer ngeje exactly what will happen so kir ma yati tebman path ma don so pass the balangu balari ga danan don balat ko be rigin bajalat ci ko lar no tele population census me balat so buduna the work nga de ki election no tele peg mo kwenke so jen do dan be rigin bajalat kije gwasame chilode te the longa yene dial continue worke Neuroline TV channel ene bana jeka le radian ene biya tekamal bye bye